le feedback isinika mina kanti mase sifunda nalaba ngaphandle kumele sibacabangele ngoba umelo uNkulunkulu udana nabantu. Hallelujah. Cela ukufundela verse 5 and verse 6. Wathi kube efike lapho Jesu wase ubuka etulo wathi kuye Zakeo shesha wehle ngoba kufanele ngiyongenisa endlini yakho lamuhla. Verse 6. Verse 6. Ngakho ke Zakeo washesha wehla wamemukela ngekujabula lokukhulu. Hallelujah. Hallelujah. Siswathi sichaza ngalo kuba detailed. Akazange nje ajabule kodwa wajabula kakhulu. Hallelujah. 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 Your attitude will sustain you in the kingdom of God. Stop complaining. When you are called to serve, stop complaining. Stop complaining. When your name is called, and show gratefulness to the Lord. Bonisa thokoza Nkosi. Njengoba umzalo umhlabela. Athi beni ubani. Mina wangenze usongana. Nayi attitude esicelayo. Bengi ubani. Wangenzela nayi attitude kufundisa phakathi esicela ibandlene amen. Attitude yokuba grateful egameni lika Jesu. Kuthi sebakukhombile egameni lika Jesu uyashesha ngehla egameni lika. Mathuba lokhu kuzokwenziwa yimi. Ngiyaqoba kungenzeka ukwenza lokho yiplan kaNkulunkulu yokusondela emzini wakho. Egameni lika Jesu. Attitude yokuthi bengingubani egameni lika Jesu. Athi kufunde masinyane kufunde sisenyu emelo la lawuzona kumele bahambe masinyane egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngifundele uverse 7. Bantu laba kubona lokho baqala bavungama basola bathi hawu lo muntu bekasivakashi emtini walesoni. Niyababona yini abazalwane sebekhona? Niyababona yini abantu bavungamiswa ukuthi ukhona okuhle okwenzelwayo? Bathina abantu besizulu. Verse 7. Kuthebe kubona bakhonona bonke bathi uye ukungenisa kwandoda eyisi bakhonona bonke bathi hawu le ndoda iyongenisa emzini wesoni. Nayi attitude yabantu usindiswa kanjani enje. Akhohlwa ukuthi abantu bayakwazi ukuthi usiyakholwa kodwa abakakhohlwa abantu. Uyobona mhla uNkulunkulu engena empilweni yakho. Uyobona mhla uNkulunkulu ebonakalisa umusa empilweni yakho. Uthi abantu hawu bebasamkhumbula. Abantu bayafana neProphet John. Uyabona lapha esibhedlela egameni lika Jesu. Mangabe uke watetela khona mase yolanda number 2 egameni lika Jesu uvele nje usho ukhipha ifile number bagijime bayolanda ifile lakho. Mahawu la sibhedlela sengihlale kangaka ngilamisa umuntu after 9 years. Hayi basazi ukuthi wena mawufika la wawunenkinga yeBP basaphethe ikhadi lakho. Bayakwazela abantu basemhlabeni ukuthi wena sekwaba 10 years later sowuthandazana ngelimi usehambe nawo uNkulunkulu kangaka. Abantu basazi ifile lakho lonke. Awunambane lami.